INP Mizo Channel ngai thathin tu zong te in za in chipai ule September ni riat ninga ni ania dam taka inom theu kan be sei ha kha le than tlang in kar ti mitlam update atanga bultanin Myanmar lam chanchin langsar zual kan ngai thale don nia minong hlana sual sipai pathum chu senthang CDF te hne na an pakai ta nia soyani an silai pathum an chombok ni in tunlaya ti mitlam in dona telten an soi hei hi an mani CDF lamin official an chua anilova chungchin an tia FP account atanga tar lanani a alo diklo palve thei tho mai tin in dona ana sat chho viau la hian ti mitlama om menong hlana sipai te zinga paruk zet chu an CDM le ta nia soi ani boka hei hi le lama chuan sual sipai te taktik ralan ne theina na lem chang te po an ni ve thei boka an film khur dewanga yang chu Sakain region Minmu Khopuya High School number 1 compound chunga om sual sipai te chu September ni ruk zanta riat le minute som panga khan drone manga bom an nia thian om nge nia soyani September ni ruk vek tlaidar nga vel khan Sakain region Ayado township pa kan phiu khosikula duty te po drone manga bom thak khuman nia sipai pani an thi ni in zero gorilla pol ten an soi September ni ni po khan khen u township pa in pat kui lama sual sipai tanma somthum le pathum na tele yuatit kung khwa piu so tri ho mi veiwak lir theiti dinga sumlo khonzia te po drone manga be an ni to a sipai pariat lai chu om huna an thi nga la midang pali po yiu khopui an thlen zongin an thi le boka sual sipai som pani lai an thi ti Dragon Urban Kurela Polten Nimin Khan Media Tehnen an soi le bok September ni Rukhan Rengun Khopui Tamui Township Jiakwa Tit Veng Megin Le na lume na dora thok mai chia som panga telin Sipai Council lam chuan thalai mi somthum lai mayan mana mikhwal an ni na report lo chuan laman mangani an man tak te chu mi in lua khosa in hlofa mayan ni vea darkar khatlai an check nuwa mikhwal an ni na an report lo ti chuan lama siamin sipai te chuan an man ta hloma kan soitak mai che som panga te phei kha chu tu hnai khan in report turin venglal office an pana ma se an hlo cham nia soyani nimin lama po hetianga mi man tur zong hian sipai le police an vak mai September ni ruk nimin pia khan tanin tari region dawai le thikhi inkara kalaya zani le somsari le pathum na sipai te chu PDF pol sang in an beya sual sipai ho tu pakhat telin sipai som chuang an thi ni in nimin khan an soi silai pali le silai mu bom tivel an lak sak nualani Karen State Mudro Phabun District huam chunga September ni le ni thuma in do nakha Kotule lama Brigade 5 tele sual sipai te in do na khan BGF som pathuman thi ti Mudro District News chuan nimin khan soi hei hi kan puan to te po kha ani mai thaya kan chiang chialova kanan puang non le kherani tukin jingdar level khan Kachin State Mukong Khopuya Veng pakhata piuso tri how tu mong su anti chu ka hlumani thu UG Black ke pol tenan soi Zudor annaya andor honan tumve lai takin an kap hlum ni om takani Moon State Bilin Township sipai pensioner Sainik Department Chairman ni Mek piuso tri how tu ni pok Hlawin anti po tukin dariat vel khan ka hlumani Sian State chualam KIA 9 Battalion te kem pakhat chu nimin tu khan sual sipai ten thlo na pani in an bom nimin tuk dariat vel atang khan chun lai khengin bom voi som lai mayan thla ka ni chumi nu nimin tlai khan helicopter in an kap chun zom le buka chanchin kan ngai chang zel don nia Russia rama min ong hlana zuzin chuan do ta zu soina savio mai Russian News RIA in a low interview wa chuta chuan Myanmar boina chu chin felani to thule nakum sa ni le som ni le pathuma in thanna kalpuya ni tur thua soi
in thlan hun son chung chang po ngai tu ala tul lo hun ala oma hemi chung hian dan le hrai lampo fel takati mana niang ati in thlan boruwa ka ramdang anin rol turani lova ramdang pressure a om vai chuan in thlan na thiang hlim a om theilo zo kang ati bok Sual Sipai Council lalpa hi Asian le anram chevela a beidong rudewa Russia abel hi tunma ai khan na sa tahle ni in RFA chuan comment a pe ni kan channel ngai thlatin tu te zinga Sual Sipai thizat in puang theyem ti zona hi akhat to ke no omle thina puan thei kan chak thei view maya ma se an mani Myanmar lam media te nan soilo chuan kan the thei mai bik lova van nei thak takin NUG laminan soidan kan mutahlol maya adikle diklo chu ngai thatu ten ngai danin lo siam ve mai don nia nimin September ni sari kha Myanmar ma di de yan puan ni champha ania di de kum khat chamani chu kum khat chungin mun rang ranga township zani le somnga PDF battalion zathum chuang le people force te din ani to a township somni le palia pheichuan sarkar na fel taka siamani to kum khat chung ni kum September ni sari atanga nimin thlengvel khana ning chu hemi kum khat chung hian Sual Sipai sing ni chuang an suat to a chu wangin main ong hlana hian civil court rorel na ala ma chon ngei don ani anti kum khat chungin main ong hlana Sual Sipai sing ni chuang an that to ni in NUG lam chuan an soi ani chu hei hi nimina NUG acting president duwala sila ngeyin mipui a address na asoyani NUG president chuan hetiang hian asoya president hian mipui te hi beiseina thlon kan siam sak cheu ani lova he kum khat chung hian PDF tele civilian mi sang zanga chuangin ramtan nun an hlan to Sual Sipai sing ni chuang da bo an ni to a midang sang sari chuangin hliam tuarin engman ti thei to lo ati bok tuna hian Myanmar ma township zathum le somthum zinga zani le somnga a PDF battalion zathum chuang le people force neyen malak mekania kan sarkar noya lut ni ri lo sipai do pol rang rang tenen po hian theitokin ma kan la ho mek bok Sual Sipai hi Myanmaram zat ve aya claim zo ka po anche thei mang to lo tuna hian civil government thataka adin na hi township somni le palia om to atiani Sual Sipai malak na in hal le mi tha hal hlum tivel po kha asoina sa a asoi ang diak diakin kan soi lo mayanga tuna hian faces hote hi antha aral thum to a minong hlana le Sual Sipai te hian civil mi te ro rel na an la ma chon don ani ati NUG president thu cha chuan minong hlanan nakum in thlana soi kha angai poimo ve hle bok nakum sang ni le som ni le pathum khi kum poimo tak ani dona mi puilam point thei to pakan tran ho zelanga yang tun ma a sipai do hian om zia nei lovang ti thin tu ram chung le ram pona mi tam tak po di de nu kum khata liam meu chuan an trong kam an thak to a Sual Sipai din mun a that lo zia chiang takin an muthiam ta ni ati bok hetiang hian president chuan soi tak ma se NUG in ne na chan le chan lo hi chu ral thua man nei le nei lo hi ni deuh mai dona hei hi president point soi orin technology ral thuam le sum le pailama tan puina pe chuak le turin mi puite angen bokani lelama chuan nakum sang ni le som ni le pathuma khian Sual Sipai po hian tan la ka vak antum ve nge inarin om boka chuti maya hanin le thalmai hi chu ala hun lo deuh cheu ni in mitam tak chuan an ngaya adik viau mai thei tunlai hian PDF tele ethnic arm group in kopna lam heng karen lamte karen ni kachin le chin state lama te hian indona alana sa chau hle ni chin state chimlam matupi township huam chunga thingtlang khotam zok po Mizoram lama an tlan zo ti ti to soitak ang khan UNOCHA lamin data an siama chuan ral tlan hi nuai ko le sing sari le sangli an tling to a an la tlan bel zel bok AAPP lamin September ni ruk nimin pia thlenga an chin chia dan chuan Sual Sipai in thu nei nan pong lak nu thlasom pakwa na thleng hian sual na nei lo civilian mi sang ni le zani le somruk le pasari
an thi to a sipai nan man zong hi sing khat le sang ni le zathum le som pahni an tling to bok Britain Foreign Department Office ma a August ni som pariat atang khan 48 revolution thruai tu te chuan nor an huai hotta a office ma a cho ngei an thu ni leng thina hetianga hunan man hi ni som ni chuang anita andu berchu Britain sarkar hian thu nei na pong lak tu mino hlana sipai council ambassador hi pai chuak to ro se ti ani bera an hlotlin ma chu nor kalpui zel an tum ni in Stars of Myanmar Friendship Club a an ho tu chuan a soi he nor huai hotna hi SMFC le Myanmar Unity Movement te malak na nei ani Myanmar sual sipai lalpa min ong hlana le asipai te chu Indonesia sarkar court ro rel na an chung thu rel ani thainan an ram dan pui le ro rel na dan an lo nei manga deal na thlen me kan thu hriat ani September nes sari an ram sana a chomhadar som le chan ve khan Indonesia sarkar dan pui ne ne in mil takin mino hlana le asipai lal te ro rel sak dan tura ukil hlui Marzuki Darusman chuan phalna adilani ICJ ICC ti vela po hian achung changan ngai tu na sadon ani to a Indonesia point angai tu sak ve mai thayani hi Indonesia hi ASEAN member te zinga hetianga ramdang mi te ro rel saktura sarkar ko tin challenge ani masak ber ani mai ome ukil hlui Marzuki Darusman chuan Indonesia sarkar dana hian mi tu po anram mi an niemo nilovemo tu te point dikna chan fo an nei vekani ti chiang takatar lana niya chu international levela human rights von him tumna ani ngal bok chu wangin hei hi human rights lamboi pui tu Indonesia sarkar court hian a riat thiama minong lana ten anti sual war crime le crime against humanity te hi Indonesia sarkarin an chung thu arel sakngei theinana malaka ngayani ati Myanmar ma telecom pakhat oridu po Singapore company Nine Communication nena US dollar million zangale somsari le paruka zor antum thu oridu company chuan officially in an soi vele ta a Myanmar ma investment nei hi rambuai ne na in milwak talovaniang company hal tur hi azuar tu lam le leitu tur lamin reman titlang to nia soyani Nine Communications Company hi Link Family Office anti Singapore lam mi le sa le Myanmar mi ungyan win ten anin trom ania kum som lizat experience nei ve to ania Myanmar mi puite ta na sia omdeu ibe sei phot teng u September ni sari nimin khan Myanmar ram chu mun ranga sual sipai som kole pathum ka hluman ni thu khetit media chuan report adonga ataka chuan hei a hian an tam mai thei boka za velan thitura ngaila adik thokhat mai ome ole khati zong kha tun tumata na Myanmar chanchin langsar sual kanan ti chhuat thei chu lo nele phot mai ta sela ngai khatu zong ten atop thlengamin lo ngai khak sakawangin inchunga kan lo me